KEN je angleška kratica za mrežo ekonomije znanja, Knowledge Economy Network. Letošnja tema je razvijanje ekonomije znanja skozi partnerstva. Ta partnerstva seveda so lahko med poslovnim svetom in akademskim svetom, so lahko med samo poslovnimi partnerji, to je sodelovanje med regionalnimi oblastmi, med inštituti in nacionalnimi oblastmi in podobno. Mi smo danes imeli eno posebno skupino o indikatorjih, o primerjavah, comparisons, in o monitoring. Torej, glavno smo se zgovarjali, kako so te stvari pomembne, mislim, da hočemo iti na to, da imamo, kar bi se v angleščini rekli, fact-based decision making. To se pravi, da se naše odločitve ne bodo kar na pamet določale, ampak da poskušamo iz danih podatkov, ki jih imamo, čim boljše stvari torej izvleči. I heard great things about thinkers, thought leaders, coming here both from the academia world, the business world and the entrepreneurial society. And I must say now that I've been here and talking to these people, it's absolutely value for money. Vsekakor vabim vse zainteresirane, da se povežejo in vključijo v mrežo ekonomije znanja. Ta gotovo lahko marsikomu pomaga pri navezovanju poslovnih stikov v svetu, pri posredovanju izkušenj in uporabi dobrih praks in seveda tudi pri odpiranju obzorij in širšem razmišljanju o tem, kako smo lahko bolj produktivni, bolj učinkoviti, bolj konkurenčni. Izjemno me veseli, da smo se tudi tokrat imeli priložnost aktivno udeležiti KEN-ovega mednarodnega foruma. Gre za izjemno pomembno omrežje in na drugi strani doreči tudi sodelovanje ob našem mednarodnem srečanju, ki ga pripravljamo v Ljubljani. Vseslovensko združenje malih delničarjev je pomemben partner mreže ekonomije znanja. Zelo lepo sodelujemo, plodno, produktivno. In računam, da bomo tudi mi lahko prispevali k uspehu jesenskega srečanja v Ljubljani, ki bo eno največjih v svetu. Želimo aktivno sodelovati na svetovnem srečanju investitorjev, ki bo letos jeseni v Ljubljani. Na to srečanje bi tudi preko naših partnerjev radi povabili države članice, ki jih združuje naš center. Največja naša država članica je Indija. In prav indijski investitorji so lahko na takem srečanju zelo zanimivi. It will be the first time that investors all over the world will come together, will celebrate together, will share the ideas together, but also will look and seek for the opportunities of matching the investments and ideas from Southeast Europe. I'm glad to be back in Slovenia because we from that part of Europe see Slovenia as a portal to the Southeast Europe. I think also that Scandinavia and the Benelux have significant funds for investments from the Netherlands, from Norway and from Sweden. And we are delighted to be invited to a big event of Invest in Slovenia in Ljubljana in September this year. What I can see is there is a high degree of entrepreneurial spirit here. And what I learned is that in September there's again a large event taking place in Slovenia. Talking to companies and investors possibly in the region. Iščemo tiste sinergije, ki lahko prinesejo zelo dobre učinke, ne samo za naš prostor, evropski, mednarodni prostor in o povezovanju z 55 sestrskimi združenji in predstavniki investitorjev, ki jih bomo gostili septembra v Ljubljani, lahko ob povezovanju z mrežo KEN foruma in pa slovenskim gospodarskim raziskovalnim združenjem iz Bruslja, kakor tudi drugimi partnerji, dosežemo boljše rezultate, spremembo klime ob vseh navzočih, tudi odločevalcih, ne samo gospodarskih subjektih na številnih področjih, ki nalagajo, zahtevajo pomembne spremembe. This award, Knowledge Economy Network Award,
we are happy to receive it. We receive it because we successfully give away a lot of grants for research in Turkey. TÜBİTAK is a big organization in Turkey for R&D. It is doing performing research and giving grants and also making R&D policies. It's an umbrella institution and has a lot of bilateral, multilateral cooperations with different countries in the world, including Slovenia. It's not possible to create entrepreneurial society without entrepreneurially literate citizens, which are also financially literate, because this is the prerequisite for attracting the investment world. This is the problem, because according to the surveys, between 80 and 90% still of the citizens in Southeast European countries does not have the friendly opinion about entrepreneurial activity. So we need to change the attitude. We also need to increase the capacities and knowledge that we can match the investment world with the knowledge world. And this is the only possibility for creating the knowledge economies.